Po novim pravilniku o osposobljivanju kandidatov za vožačov avtoškoli muša obezpečiti učalnju veljkosti najmenje 25 kvadratni meteri, prostoriju za administrativni roboti najmenje 8 kvadratni meteri, najmenje jednu prevozku za každú kategoriju, vkupno 17, poligon dlhoki 51 i široki 7 meteri, ktorý bude mušiť mať i prikrinu za vežbanie hasnovania ručnej hamovačky. Avtoškoli muša obezpečiti i licencirovanih prepodavačoh i vypitovačoh. Práve nedostatok kompetentných vypitovačov zo ministerstva nukašnjih dijelov jeden zo najväčších problémoch pri pokladanju vožackého ispitu, taše preto proces pokladanja predlužuje, bo kandidati muša čekať vecej týždni, a často i vecej mešaci na termin za pokladanie praktičnej časti ispitu. Chvíľkovo pokladanie vožackého ispitu za B kategoriju košta kolo 70.000 dinari, ale pre výmenky, ktorí stúpajú na moc so novým pravilnikom, vkupna cena pokladania bude zvekšana za kolo 10.000 dinari. Zo avtoškoloch nahlašujú, že cena bude vekša pre dodatné ukladania, ktorý oni mali, ale i pre podrakšenie horiva i techničného prepatrunku pre voskoch.